சேர்ந்து எடுக்கலாம். வணக்கம். இன்று வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை அமைச்சர் அவருடைய வருகையும், அதே போன்று அதனுடைய பிரதி அமைச்சருடைய வருகையும், அதே போன்று உரிய அதிகாரிகள் அனைவருடைய வருகையின் கீழ் விசேடமாக நாங்கள் அதே போன்று எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ரஜீவன், அதே போன்று பவானந்த ராஜா உள்ளிட்ட அனைவருடைய பங்களிப்போடு நாங்கள் இன்று விசேடமாக இந்த இடத்திற்கு வந்தது வேறு எதுவுமல்ல. இந்த 5 மாடி திட்டம் என்பது எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே காலகாலமாக தெரிந்த ஒரு பிரதேசமாகும். ஆனால் அங்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பது எங்களுக்கு எல்லோருக்குமே நன்றாக தெரியும். அப்போ அந்த பிரச்சனை தொடர்பாக ஒவ்வொரு தேர்தல் காலகட்டங்களிலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு காலகட்டங்களில் மாத்திரம் ஏதாவது ஒரு சிறிய திருத்தங்களை மாத்திரம் செய்துவிட்டு உண்மையிலேயே இந்த பிரச்சனை அப்படியே பூதகரமான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. எந்த காலத்திலும் நானும் கூட கடந்த 12 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த பிரதேசத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். வருகின்ற போதெல்லாம் இதே துர்நாற்றமே எங்களுக்கு வீசி இருக்கின்றது. அதனால் இந்த துர்நாற்றத்தோடு தான் இங்கு இருக்கின்ற எங்களுடைய மக்கள், எங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் இருப்பதோ துன்பப்படுவதோ இந்த நிலைமையின் கீழேயாகும். அதனால் இந்த ஒரு நரக வாழ்க்கையில் இருந்து இந்த மக்களை மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த தேவையை முதன்மையாக கொண்டே இன்றைக்கு விசேடமாக எங்களுடைய அனுர கருணா திலக எங்களுடைய அமைச்சர் விசேடமாக இந்த இடத்திற்கு வந்ததும், அதே போன்று எங்களுடைய செயலாளர்கள், அதே போன்று எங்களுடைய பணிப்பாளர்கள் அனைவருமே இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்திருப்பது வேறு எதனாலுமல்ல, விசேடமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் இவைகளை புனர் நிர்மாணம் செய்து அதே போன்று இந்த மக்களுக்கு இதை ஒப்படைப்பதோடு மாத்திரமல்ல, இது நாள் வரைக்கும் நாங்கள் கண்டு கொண்டு தான் அவ்வாறான ஒரு வேலை திட்டங்கள் செய்யப்பட்ட பிறகு அதன் பிறகு அதை பராமரிப்பதற்கு ஆக்கள் இல்லாத ஒரு குறைபாடு காணப்பட்டது. அதற்கும் கூட எங்களுடைய அமைச்சர் மிகவும் அழகான நல்ல ஒரு திட்டத்தை முன்வந்திருக்கின்றார். ஒன்று, இங்கிருக்கின்ற மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து அவர்களுக்கான ஒரு கணக்கை திறந்து கொண்டு உண்மையிலே இவைகளை புனரமைப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். அப்போ அதற்காக எங்களால் என்ற அனைத்து உதவிகளை நாங்களும் செய்வதற்கு தயார் என்கின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது. அதே போன்று நாங்கள் கடல் தொழில் அமைச்சர் என்ற வகையிலும் கூடுதலாக 100% இதில் வாழ்பவர்கள் வேறு யாருமல்ல, கடல் தொழிலாளர்கள். அப்போ அந்த வகையில் எங்களுக்கும் ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களோடு இவர்களுக்கு நல்லதொரு வாழ்க்கை, நல்லதொரு சீதோசன நிலைமையை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அந்த தேவை எல்லாவற்றையும் முதன்மையாக கொண்டு இன்றைக்கு நாங்கள் எதிர்வரும் நாட்களில் இந்த 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 எங்களுடைய மாடி வீடு திட்டத்தை ஒரு அழகானவும்
ஒரு வாசனை நிறைந்த ஒரு பிரதேசமாக மாற்றுகின்ற வேலையை முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம். அந்த முன்னெடுக்கின்ற வேலைக்கு நாங்கள் நினைக்கின்றோம், எனக்கு இங்கு இருக்கின்ற இந்த வீடு திட்டத்தில் இருக்கின்ற பலரையும் எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஏர்னஸ்ட் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இங்கே இருக்கின்ற தலைவர்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அனைவருமே எங்களுடைய நண்பர்களாக இருக்கின்ற அந்த நண்பர்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நாங்கள் உங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டமாக இந்த வேலையை செய்து தருகின்றோம். அதன் பிறகு நீங்கள் எல்லோருமே சேர்ந்து இங்கே இருக்கின்ற மாடி வீட்டு திட்டத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மக்களும் சேர்ந்து இதை நல்ல முறையில் பராமரித்து கொள்ளுங்கள். அந்த வேலையை நாங்கள் உங்களுக்கு செய்து தருகின்றோம் என்று உறுதியளிக்கின்றோம். நன்றி. இதுகளை பற்றி கேளுங்களேன். இங்கே முக்கியமான அமைச்சர்மார்கள் வந்திருக்கிறாங்க. இதுகளை பற்றி கேளுங்க. அதை கேளுங்க, துண்டா கேளுங்க. வேணும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தனியாக. හිතවතුන් සියලු දෙනාට අද දවසේ මේ ගුරුනගර නිවාස ව්‍යාපෘතිය අපේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 1982 ආරම්භ කළ 1985 වැඩ කටයුතු නිම කරලා අදාළ නිවාසලාභීන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. නිවාසලාභීන් 160ක් මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය තුල ජීවත් වෙනවා. දැන් අපිට පේන කාරණේ තමයි විශේෂයෙන් මලාප වාහන පද්ධතිය නිසි පරිදි නඩත්තු කර කාලීනව නඩත්තු නොකිරීම නිසා මලාප වාහන පද්ධතිය අතිශයින් නරක තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ජලාප වාහන මණ්ඩලයට අද දවසේ ඉල්ලීමක් කරා. එයාලා මේ මලාප වාහන පද්ධතියක් මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය සඳහා අලුතෙන් සැලසුම් කරලා සකස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සැලසුම අපිට ලැබුණාන් පස්සේ ඒ අනුව අලුත් මලාපවන පද්ධතියක් මේ ගුරුනගර නිවාස ව්‍යාපෘතියට හදන්න. විශේෂයෙන් මේ නිවාස ව්‍යාපෘතිය තුළ ජීවත් වෙන්නේ දීවර ජනතාව. ඉතින් අපේ දීවර ඇමතිතුමා පොරොන්දු වුණා මේ අවස්ථාවේදී ඒ මලාපවන පද්ධතිය ගොඩනැගීමේදී දීවර අමාත්‍යාංශය හැටියට අවශ්‍ය වන අරමුදල් කිසියම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න. එතනින් පස්සේ මේ මලාපවන පද්ධතිය හැදුවෙන් පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වෝටර් බෝඩ් මේ ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ඒකේ නඩත්තු කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඒකේ වගකීම මේ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉන්න ජනතාවට ලබා දෙන්නත් කටයුතු කරනවා. ඒතර මේකේ රාජ්‍ය සහ අදාළ මහජනතාව එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරන නඩත්තු කරන ව්‍යාපෘතියක් හැටියට තමයි අපි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි හිතනවා මේක ඉක්මනින් අලුත් මලාපවහන පද්ධතියක් ඉදි කරලා මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන් අපිට පේනවා මේකේ ප්‍රදේශයට ආවහම අතිශයින් දුගඳ හමන බවක් තමයි පේන්නේ. ඒ වගේම පුංචි දරුවන්ට, පාසල් යන ළමුන්ට, ඒ වගේම නිවැසියන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. අපි හිතනවා ඊටමත් ඉක්මනින් අපේ සැලසුම ලැබුණාන් පස්සේ අලුත් මලාපවහන පද්ධතියක් හදලා මේ තත්ත්වය निराකරණය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ අපි නිරීක්ෂණයට ලක් කරා කංකසන්තුරේ තියෙන ජනාධිපති මාලිගාව. ඇත්තටම රුපියල් බිලියන ගණනක් මහජන මුදල් වැය කරලා මේ ජනාධිපති මන්දිරය ඉදි කරලා තියෙනවා. සමහර කොටස් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා, තවත් සමහර කොටස් සම්පූර්ණ කරලා නැහැ. මූලික සැලැස්මේ පර්යන්ත 18ක් තියෙනවා. මේතින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නිම කරලා තියෙනවා. සමහර පර්යන්තවල ටයිල් අතුරලා, ඒ වගේම තිර රෙදි පවා, තොර දායන වල තිර රෙදි පවා අතුරලා, ඒ වගේම අනිකුත් ගෘහ භාණ්ඩත් සකස් කරලා තිනවා. නමුත් 2015න් පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම අවධානයක් යොමු වෙලා නැහැ. මෙච්චර බිලියන ගාණක් මහජන මුදල් මේ වෙනුවෙන් වැය කරලා තිබුණත් එකම දවසක්වත් මේ මන්දිරේ කිසිම කටයුත්තක් සඳහා ප්‍රයෝජනට අරගෙන නැහැ කියන එක තමයි අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. 2021 දී තමයි අපිට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට මේ ඒ ජනාධිපති මන්දිරේ වගකීම ආවේ. ඉතින් අපි එතනින් පස්සෙවත් කිසිම කටයුත්තක් මේකේ සිද්ධ වෙලා නැති නිසා ඇත්තටම අද වෙනකොට තියෙන්නේ බොහෝ තැන් මේක ගරා වැටිච්ච තත්ත්වයක. තිර චැනල්, ඒ වගේම ගෘහ භාණ්ඩ, ඒ වගේම බිල්ඩින්, ඒ වගේම සමහර වහල තෙමිලා විශාල වශයෙන් ගරා වැටෙන තත්ත්වයක තමයි පේන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ අමාත්‍යාංශය හැටියට විශේෂයෙන් ප්‍රදේශයේ තියෙන සංචාරක මේ භූගෝලීය පිහිටීම පාවිච්චි කරලා සංචාරක ව්‍යාපාරය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට මේක ප්‍රවර්ධනය කරන්න අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ඒකට අවශ්‍ය වන නීතිමය කටයුතු සම්පූර්ණ කරලා විශේෂයෙන් ආයෝජකයන් කිහිප දෙනෙක්ම දැනටමත් අපිට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා විවිධ සංචාරක ව්‍යාපාරයත් එක්ක
සම්බන්ධ ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කරන්න අපි විශ්වාස කරනවා මේ මහජන මුදල් වලින් ගොඩනගලා දැන් වෙනකොට ගරා වැටිච්ච තත්ත්වයකට පවතින මේ ජනාධිපති මන්දිරය ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මහජනයාත්තාවට කිසියම් මුදලක් ලැබෙන ඒ හරහා රජයේ භාණ්ඩාගාරයට කිසියම් මුදලක් ලැබෙන නාස්තිකාර තත්ත්වයෙන් මුදවගෙන නිසි පරිදි පෞද්ගලික ආයෝජනයන් සහිතව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතියක් හැටියට ආරම්භ කරන්න. அரசாங்கம் வந்து நிதிகள் திரும்பி அனுப்பப்படுவதாக வந்து குற்றச்சாட்டு சொல்லுது. அதே நேரத்தில் வந்து பூநகரி வாடியடி கொடுக்கப்பட்ட 500 மில்லியன் ரூபாய் பணத்தை வந்து நகர அபிவிருத்தி சபை வந்து மீளப்பட்டிருக்கு. இதை අපගත්තල මේ පූනගරී ඉඳලා නගර ගන්නන්නේ අපි දන්න තරමින් නම් එහෙම තත්ත්වයක් නෑ. අපි ඒ පිළිබඳව හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න. ඕකේ. Thank you. හොඳයි. අපි අද දවසේ යාපනයේ මහජන පුස්තකාලය, ඒ වගේම නගර ශාලාව, ඒ වගේම ජනාධිපති මන්දිරය, ඒ වගේම මේ ගුරුනගර වල මේ නිවාස සංකීර්ණය, ඒ වගේම වෝටර් ප්‍රොජෙක්ට් ටික මේ යාපනයේම ආභරණය වෙන ජල සැපයුම් මාර්ගය පිළිබඳව අපි කරුණු සොයා බැලුවා. ඒකෙදී අපිට ඉතා ඉක්මනින්ම මේ මහජන අවශ්‍යතාවයන් ටික ඉටු කරලා දෙන්න යාපනයේ ජනතාවට ඉටු කරලා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒක ජනාධිපතිවරයාගේ බලවත් ඉල්ලීමක්. ඒ අනුව නගර ශාලාවේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ටික ආරම්භ කරන්නත්, ඒ වගේම ජල සම්පත් මණ්ඩලය හරහා යාපනයට ලබා දෙන ඒ ලක්ෂ 3කට ආසන්න ජනතාවට ලබා දෙන ජල සැපයුම් මාර්ගය ඉතා ඉක්මනින් අවසන් කරන්නත්, පානීය ජල සැපයුම්, ඒ වගේම මේ ගුරුනගර වගේ නිවාස සංකීර්ණවල තියෙන යටිතල පහසුකම් ටික සංවර්ධනය කරන්නත්, ඒ වගේම නගර ශාලාව ඩිජිටල් කරන එක, පුස්තකාලය ඩිජිටල් කරන එක මිලියන 100ක් වේදම් කරලා ඩිජිටල් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඒ සියලුම වැඩ කටයුතු ඉදිරි මාස 6-7 ඇතුළත අවසන් කරලා යාපනයේ ජනතාවට ලබා දීම තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අරමුණ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි නාගරික සංවර්ධන ඉදිකිරීම සහ නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයාත් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා විදිහට මමත්, ඒ වගේම යාපනයේ ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, ඒ වගේම යාපනයේ නියෝජනය කරන අපේ දීවර හා ජල සම්පත් පිළිබඳ දීවර ඇමති අපේ රාමලිංගම් චන්ද්‍රසේකරන් සහෝදරයාත් එක්ක මේ කටයුත්තට IES ආද මැදිහත් වුණේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී මේ සංවර්ධන කටයුතු ජනතාව ඉදිරියට පැවරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විධිමත් කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති මන්දිරයේ ඉදිරියේදී සංචාරක කර්මාන්තයේ මූලික කරගෙන සංචාරක බංගලාවක් හෝ සංචාරක හෝටලයක් විදිහට දියුණු කරන්න අපගේ අවධානයට ලක් වෙලා තියෙනවා.